delegati, dragi gosti, dragi zemljaci, dobrodošli na 17. izbornu godišnju skupštinu Bosansko-hercegovačkog saveza žena u Švedskoj. Vrijeme nekako brzo prođe, pa ova godina dana zapravo proleti, a nekako kada se pogledamo ovako, svi ste nekako još mlađi, još ljepši i čini se još spremni za nove pobjede. Pa evo da počnemo sa našim himnom. Zahvaliti našim domaćinima u udruženju Žena 99 iz Bernama na gostoprimstvu, na organizaciji ovog današnjeg dana i na naravno ukusnom ručku. Danas su ovdje osim delegata i nas članova Bosansko-hercegovačkog udruženja zajedno i naši gosti. Kao prvo ja ću iskoristiti priliku i pozdraviti Välkommen Christer Fjudevik, kommunordförande här i Värnamo. Tack så mycket och varmt välkomna alla ni Kvinnoriksförbundet, så heter det, Bosnien-Hercegovinas Kvinnoriksförbund. Det är väldigt skojigt att ni vill gästa vår stad och vår kommun. Jag heter alltså Christer Fjordevik och är kommunfullmäktiges ordförande. Och vi sitter här i vår sessionssal, eller kommunfullmäktigesalen. Jag ska inte förlänga den här, jag ska inte tala så mycket längre, utan jag vill återigen hälsa er varmt välkomna. Hoppas ni får en väldigt fin dag här i Värnamo. Det finns en Värnamo-guide som ligger där nere. Det finns också ett litet häfte som heter Kommunfakta som ni gärna får ta. Och sen har vi också dessutom kolor Värnamo, så det står Värnamo på. Men var försiktiga med de hårda, tror jag. Jag har råkat ut för det en gång när det delades ut sådana där kolor. Det gick en plan i min mun. Så jag fick gå till tandläkaren. Så sug på dem försiktigt. Och än en gång som sagt, varmt välkomna. Hoppas ni får en fin dag. Tack ska ni ha. Ja bih sad dala riječ Senadu Bešić ispod udruženja domaćina. Ja bih htjela da vam se svima zahvalim ispred udruženja žena u Värnamo žena 99 što ste došli odazvali se 17. godišnjoj izbornoj skupštini. Nama je zadovoljstvo i čast da smo i ovaj put domaćini i da vam možemo ukazati naše gostoprimstvo. Krister je iskoristio priliku i rekao nekoliko riječi o ovoj zgradi. Ja bih samo napomenula da je Värnamo izuzetno poznato po dizajnu, po proizvodnji namještaja. On je spomenuo, to koristim priliku pošto sjedi u kulturnem ovdje u Värnamo Komuni. I Bruno Mattsson, kojega je Krister spomenuo, je jedan od najpoznatijih inače svjetskih dizajnera namještaja. Ono što je bilo interesantno za ovu zgradu jeste da su u jednoj kancelariji promijenili namještaj, kupili i namještaj i onda je nastao cijeli skandal i svaka soba mora da se renovira sa posebnim posmatranjem ovih stručnjaka koji znaju kako treba da se radi sa ovakvim stvarima.
Ukratko, htjela bih još samo da vam kažem da ste dobrodošli, da se nadam uspješnoj skupštini, da se nadam uspješnoj diskusiji i da se nadam isto tako da kada se rastavimo, kada se raziđemo poslije podne, da ćemo svi razići se sa osmihom i zadovoljstvom. Hvala. Hvala se, Nada Rekovici. Ovdje je zajedno sa nama i predstavnik MBV-a Nadira Kilim, a gospođa Fadila Jašarević nam se pridružiti malo kasnije. S tim da se zahvalim na pozivu kojim se uvijek vrlo rado odazovem. I putem ovamo sam u stvari pomislila, toliko volim ove susrete, toliko volim ove sastanke, stvarno jeste. Ovo govorim iz srca, da kad se vraćam kući nekako dobijem nekakvu volju od ovih druženja, dobijem nekakvu želju, nekakvu snagu. Čini se kad tuđem kući promijenila bi svijet. Stvarno, vratim se jako bogata. Nažalost, ne mogu mijenjati svijet, ali se trudim da svoje zadatke, da svoj posao obavim onako kako treba i kako mislim da treba i da ostavim dobre rezultate. Ovdje dolazim kao predstavnik organizacije NBV, zovem se Nadira Kilim, živim i radim u Vageric komuni, ali radim i ovdje u Vernamu. U stvari imam Vageric i Vernamu. Fadila dolazi malo poslije. Ja vjerujem da je ona malo više priprema i ona će se obratiti i objasniti neke stvari. Ja želim samo da napomenem da od prošle godine, od juna mjeseca, ste vi naša Medlems organizacija, što znači puno. Ja čestitam na tome i želim uspješan rad i uspješnu saradnju da bude još bolja nego što je bila. Ja jedino još mogu dodati da sam ovdje donijela par nekih knjiga, brošurica, možete rado pregledati u nekoj pauzi. Ako imate kakvih pitanja, slobodno postavite, ja sam tu, radim već 10 godina za NBV, pa možda ima nešto što ne znate što mogu odgovoriti. Ja jedino što mogu još da zaželim sretan rad Skupštine, da se lijepo završi. Isto tako da se zahvalim udruženju s kojim ja imam jako finu saradnju, Žena 99, na organizaciji i na onakoj finoj hrani. Hvala vam puno, hvala još jednom na pozivu i sretan rad. Hvala vam. Ovdje je danas sa nama, ja bih ovako rekla, dosadašnja predsjednica Bosansko-švedskog saveza žena i novoizabrana predsjednica Saveza BiH udruženja u Švedskoj, Azra Jelačić, i ja ću iskoristiti priliku pa u svoje ime, a u ime cijelog našeg saveza poželjeti uspješan rad i naravno zaželjeti da naša zajednička saradnja bude još bolja. Ja bih da vas pozdravim ovako od srca, zahvalim na pozivu, naravno poželim uspješan rad. Ja sam još uvijek zvanično 24. marta predsjednica Bosansko-švedskog saveza žena, 31. marta preuzimam obavezu predsjednice Bosansko-hercegovačkog saveza. Zato u ovoj situaciji pozdravljam vas u ime ove organizacije. U tonu, kako je Nadira rekla, ovaj rad koji je naš volonterski rad inspiriše i mene jako puno. Ja učim cijelo vrijeme o našim ljudima, žene naše su za mene heroine, svaka. Ja vjerujem u našeg čovjeka i zato radim sve ovo, a nada sve ja sam jako ponosna što sam Bosanka, jer mislim da u genima imamo nešto specifično i ja to s ponosom nosim i zato se svaki put dobro osjećam kad sretnem naše ljude. O saradnji ćemo pričati neki drugi put jer nam treba, bez obzira šta radimo, bitno je da promovišemo naše žene, naše ljude, naše Bosance i da naša djeca budu ponosna na to što mi radimo, što je za mene jedna ovako misao koja je bitna. Ja vam želim uspješan rad i nadam se da ćemo se još puno puta sresti. Hvala. Hvala lijepo.
Ja bih samo da naglasim, vi ste u materijalima vidjeli da je današnji dan zamišljen tako da poslije skupštine imamo jedno predavanje koje će nam održati gospođa Amira Čehić, neuropsihijatar. Ime teme sam dobila samo na švedskom, te Guda Livet. Svako od nas bi to naravno mogao da prevedi na neki svoj način. Tako da ja nisam željela da to prevodi nekim svojim slobodnim prevodom, ali mislim da će tema biti interesantna. Za današnju skupštinu predlažem sljedeće predsjedništvo, radno predsjedništvo. Emina Čajvan, dosadašnja predsjednica BH Saveza žena. Belma Hafizović, zamjenik koordinatora Regije centar. Selma Borovac, predstavnik izborne komisije. I Isveta Šarenjak, ispred udruženja domaćina. Ja sam razmišljala i htjela sam da pripremim ovakvu retrospektivu događaja, što se to sve desilo od naše prošle skupštine pa do ove. I u svijetu, i u Švedskoj, i u Bosni, i vjerujte mi, kad sam pokušala da nađem, bile su samo neke negativne stvari. Tako da sam razmišljala, Bože, da li da pričam o svim tim krizama, da li da pričam, je li monetarna kriza, ovdje li propala Grčka, tamo je li bilo ovdje situacija, berze su pale, jednostavno sve vodi nekako da su, pa sam onda odlučila da izaberem samo dva događaja koje bih ja ovako naglasila, a koja su vezana za naš savez. Napomenula bih da smo imali jednu divnu konferenciju u saradnji sa MBV-om u Lidköpingu 14. maja 2011. godine, koju je organizovao MBV West i gdje su bili predstavnici iz svih gradova, iz svih regija iz našeg saveza. To je bila jedna vrlo kvalitetna konferencija gdje smo imali jedan veliki broj predavača, a taj isti dan je bila Eurovizija i tad su oni došli svi u naše druženje i tad je Dino nastupao zajedno sa ovom. Pa je to ovako nekako ostavilo, puno žena je pomenulo tu manifestaciju. Mislim da smo ovu energiju koju je Azra pomenula, ovu pozitivnu energiju, razvoj energije, svi taj dan osjetili, zaista. Pomenula bi također i Dan državnosti koji smo imali, našu zajedničku manifestaciju svih organizacija sa BH predznakom, koja je bila u Šerdeu 27. novembra prošle godine. To je zaista bio praznik za oči. Mislim da oni koji su bili prisutni, a bili su prisutni po priličnom broju i što je jako pozitivno. To nije bilo samo formalno predstavljanje po jednog predstavnika. Tu su, vjerujte, bile organizacije čiji su bili cijeli glavni odbori. Ne samo odbor iz našeg saveza, ovo pričam iz drugih organizacija. Zaista je sve vrvilo od pozitivne energije. I to je nešto što meni daje krilo. Vjerujte, jednostavno, svi smo i slikom i riječju, nekako smo se sjetili i istorije i događaja, vidjeli smo Bosnu i riječima i slikom. A poslije toga smo imali manifestaciju isti korijeni. Tad su nastupila naša djeca. Tad je to bilo jedno šarenilo, a vjerujte, oba dvije manifestacije, ili oba dvije manifestacijama je dušu dao Serdar. Sve je to tako odisalo Serdarom da smo to bili zaista mi. Eto, baš bi tako rekla, svi mi zajedno. Tako da, nadam se da će biti takvi susreta kao što Lazar reče još više. Ja mislim da je verifikacijona komisija obavila posao, pa... Pozdravljam se prisutne. Ovako. Pozdrav svima i želim vam da se osjećate ovdje lijepo, pogotovo na regiji istok, kad drugi ne zamjeri. Verifikacijona komisija u sastavu sa Aljom Mašović i Erijom Sačić iz Vernama. Normalno sa mnom mi smo obavili konsultaciju da od pozvani 96 delegata Skupštini prisustuje 68, što čini nadpolovičnu većinu, tako da Skupština može punopravno donositi sve odluke. Hvala. Hvala lijepo.
Ja bi za zapisničara po starom dobrom običaju predložila našeg Harisa, ako se vi slažete, naravno. Ko je za? A za ovjerivače zapisnika predložila bi Vitku Jonić iz Göteborga i Remizu Karamehmedović iz Malmöa. Jel se slažete? Svi ste u materijalima dobili dnevni red, izvještaj o radu za 2011. godinu, financijski izvještaj, izvještaj nadzorne komisije, oslobađanje odgovornosti glavnog odbora za rad u protekloj godini, prijedlozi iz udruženja i sekcija po pitanju eventualnih izmjena i dopuna statuta ili drugih normativnih akata, izbori, razmatranje i usvajanje plana rada za 2012. godinu, razmatranje i usvajanje budžeta za 2012. godinu i tekuća pitanja. Je li ima neko što dopuni? Ja imam jedan broj prijavljenih diskusija, ali ja bih to ostavila kad dođemo do odgovarajuće tačke, jer ja sam se pripremila tako da diskusiju vežemo za tačku o kojoj razmatramo. Mislim da nam je tako jednostavnije da pratimo. Ako nema niko više nikakvih dopuna, ja bih da usvojimo ovakav dnevni red. Ko je za? Neko protiv? Hvala. Prva tačka dnevnog reda je izvještaj o radu. Kako to mi obično radimo, vi ste materijalima dobili šta smo to mislili u radu u proteklom periodu, ali ja mislim da slike govore mnogo više od riječi. Naš Aris je pripremio jednu divnu prezentaciju gdje ćemo slikom vidjeti sve naše aktivnosti, a poslije toga ćemo otvoriti diskusiju i raspraviti rad. Poslije ste vi pročitali u radnom materijalu izvještaj o radu. Tako da pogledamo Harisovu prezentaciju pa da poslije pređemo na diskusiju. Ali da pređemo i zvanično. Ja otvaram diskusiju kad je u pitanju ova tačka izvještaj o radu. Za ovu tačku dnevnog reda imamo prijavljenu diskusiju Nermina Halilovića. Nermina, izvoli. Izaberi sam. Poštovana predsjednice, poštovani prijatelji, prijateljice, poštovana gospodo, drugarice i drugovi. Ovo drugarice i drugovi ja obavezno potrebljam jer znam da među vama ima stvarno puno drugova i drugarica. Ja ću danas u nekih 4-5 minuta pokušati da kao predsjednik odbora za kulturu BiH Savez žena kaže nekoliko riječi. Slažem se sa predsjednicom da slika govori puno više od riječi, ali uvijek je dobro kazati nekoliko riječi o onome što se radilo i kako se radilo. Odbor za kulturu je u proteklom periodu konstituisan prije 4 mjeseca i u tom veoma kratkom periodu, u tom sazivu uspio je da radi velike pomake. Ono što se ja neću osvrtati, ali što ću kazati jednu rečenicu je da su uvjeti u kojim smo radili i financijski i organizacijski bili zaista veoma skučeni. Vi znate da i po ovom financijskom izvještaju da mi nemamo previše prostora da uradimo nešto više na tom polju. Ali glavni odbor i odbor za kulturu su uspjeli da u ovom periodu izorganizuju zaista nekoliko veoma interesantnih seminara za folklor i seminara dana inspiracije na kojima smo uspjeli da privučemo mnogo naših članova, a posebno omladine. Ono što bih ja htio da govorim danas je veza omladine, kulture i nas starijih. Meni je zaista žao što mi danas nemamo ovdje makar 30 omladinaca. A moram da vam kažem da smo uspjeli da ih u periodu oktobar do danas animiramo preko 150. To zaslužuje aplauz. U samoj uvodnoj riječi predsjednica je kazala da se mi nalazimo u jednom haosu kao svijet, kao populacija, kao narod, ali mi smo uspjeli da u takvim uslovima veoma lošim uspijemo da animiramo preko 150 novih članova, omladinaca u BiH Savezu žena. Na koji način?
vi vrlo dobro znate. Velika većina vas koji sjedi ovdje je aktivno učestvovala u tom procesu. Mi se nalazimo na jednom početku, moram da kažem da se nalazimo zaista na jednom novom početku, jer vremena se mijenjaju, odnosi se mijenjaju, ali drago mi je da danas, ja se izvinjavam što nisam pozdravio predsjednicu BiH Udruženja Adu Jelačić, ja joj čestitam, učinio sam to i preko Facebooka na Beširovu sliku. Drago mi je da je sad došla ova nova postava, nova stara postava, mislim da će saradnje biti zaista puno više i to treba da bude cilj svih nas koji sjedimo ovdje i onih koji se nalaze u svim savezima. Ipak smo mi Bosanci, ipak smo mi svi odrasli ljudi, moramo preuzeti odgovornost za unapređenje bosansko-hercegovačke kulture na prostorima Švedske. A iskreno rečeno, ja nisam zadovoljan, mi to ne radimo na pravi način. Neka ona vremena iza nas ostanu kakva jesu, ali moramo se konsolidovati, moramo raditi na puno bolji način. Još nešto bih rekao, a to je uloga omladine u radu svih naših saveza. Imamo savez omladine u Švedskoj koji pripada Bosansko-hercegovačkom savezu udruženja. Mi imamo i našu omladinu, ali utjecaj omladine u radu svih predsjedništava ili stiraca je veoma mali. Ono što od nas zahtjeva umno stira se, ono što imamo u statutu i sve ono što ćemo mi stremimo, ne radimo praktično tako. Radi jedna manja grupa ljudi, manja grupa pojedinaca, od kojih ovdje vidim i neki da su prisutni, ali generalno ni kao savezi, ni kao Bosansko-hercegovački front, to znači svi savezi, ne radimo dovoljno da naša omladina zauzme svoje mjesto u ovom sistemu. Da kažem ovom sistemu, mislim na nas kao jednu familiju, na nas kao jednu porodicu, na nas kao jednu Bosnu i Hercegovinu, sve saveze. Mi moramo otvoriti vrata, pronaći načine, pronaći projekte kako bi našoj omladini obezbijedili puno više prostora, ne trebamo im obezbijeđivati ništa više, samo ih slušati i dati im puno više prostora. Ja sam fritidsledare, uminom sam Warner i Terahun Bento i koreograf 28 godina. I ima ovdje ljudi i žena koje su zaista fantastično jake i veliki potencijali, ali se moramo otvarati na šemu. Danas ovdje vidim neka nova lica na toj skupštini iz Malma, iz Skrune, iz Kristijanstada, tako da neka udruženja to već osjećaju. Ali ja apelujem na sve vas koji sjedite u udruženjima, koji imate omladinu, da pokušate da ih date malo više prostora za njihovo djelovanje. Ja bih se zahvalio svim onim koji su u proteklom periodu pomogli rad Odbora za kulturu, koji su podržali rad Odbora za kulturu, koji nisu bili skeptični prema našim planovima i koji su na bilo koji način doprinijeli da mi uspijemo u našim nakanama i da u ovako kratkom periodu ostvarimo na sve ono što smo odradili. Hvala vam puno i što vam mogu da kažem. Hvala Marina, jer ste još pokrenuli diskusiju. Ja bih samo jedan komentar na ovo što je Nermin rekao. Naravno da mi svi u našim udruženjima, svi mi dolazimo iz nekih lokalnih zajednica i da apsolutno svi nastojimo da se naša omladina i uključuje u sve aktivnosti, da sjedi u glavnim odborima, ali mislim da omladina koja je većina omladine, upravo su u tim godinama kad studiraju, kad rade, kad jednostavno njima vrijeme ne dozvoljava da se angažuju na način kako to mi radimo. Ali sam isto tako sigurna i već postoje primjeri kad završe škole, dobiju posao, formiraju porodice, oni se vraćaju u udruženja. Jednostavno, to je jedan sistem koji u ovoj zemlji tako funkcioniše. Bez obzira na sve. Ja se slažem da je divno animirati omladinu, mislim, i evo konkretno Nermin zna da je dolazim iz udruženja gdje su aktivnosti zaista na visokom nivou, gdje sve funkcioniše, međutim, angažovati omladinu kad je u pitanju sastanci, to je jako teško. Međutim, ja jednostavno tu vidim budućnost, oni su još uvijek mladi kad formiraju svoje porodice i dobiju svoju djecu, tad se svi vraćaju u udruženja, jer tad nalaze jednu novu arenu i za svoje dokazivanje i pokazivanje i nalaze mjesto gdje njihova djeca mogu da se pokažu i dokažu. Prema tome, mislim da je to jedan sistem koji je zaživio u ovoj zemlji. I to je nešto što mi jednostavno moramo prihvatiti. A još nešto, svi mi koji sjedimo ovdje, mi to svi odlično znamo,
bez obzira, ja jednostavno kažem mi, ja zaista, ovo što Azra kaže, dolazimo iz iste zemlje, ja zaista, to mi zaista mislim sve organizacije, mislim da tu nisu neke velike razlike. Mi se borimo na isti način i mi slično razmišljamo, zato i jesu problemi, znate. Prema tome, ja zaista ne vidim ni razloga ni za bilo kakve probleme, ja ih ne vidim. Ali, znate kako, mi smo mi, prema tome, idemo dalje. Jel ima još neko da se javi po osnovu izvještaja rada? Apsolutno se ne slažem, naša omladina je definitivno fenomenalna. Ako želite, slučajno želim da vam prenesem da je Göteborški univerzitet našu omladinu intervjuisao i analizirao. I rekli su da ne postoji bolja omladina na svijetu, da je prosto nevjerovatno da su toliko zadržali od svoje kulture i svoje tradicije i tako se lagano integrisali, ne asimilirali. Slučajno znam da najmanje imamo 3000 studenata na univerzitetima u Skandinaviji, da je po prosjeku više studenata bosanskih u Norveškoj nego Norvežana. I još nešto, sreli smo u Istanbulu 4. generaciju naše omladine, dakle to je nešto što se ne može porediti ni sa kim. 4. generacija se nije asimilirala, jer su se integrisali, ali imaju malu Bosnu u cijelom svijetu. Dakle, ja apsolutno se ne slažem da nismo dovoljno uradili, čak mi, majke, smo učinili mnogo više. Slučajno generacije dolaze jedne i druge, oni koji su bili aktivni prije 10 godina, sad su majke, sad su završili škole, naravno doći će njihovo vrijeme, ali apsolutno se ne slažem da nismo radili smo i tekako i radimo još uvijek i vidi se rezultati našeg rada. Hvala. Hvala za riječ. Ja bih se vratila tački dnevnog reda, a to je izvještaj o radu za proteklu godinu. I ja bih samo ukratko napomenula da odredbama statuta koje su prema članu 10, a to je zbog čega smo mi i organizovali ovaj savez, je organizovanje, ostvarivanje, zaštita i pomoć ženi i porodici, stalna borba za status žene i njenu afirmaciju u društvu, njegovanje kulturno-historijskog nasljeđa, obilježja i specifičnosti bosansko-hercegovačkih vrijednosti, humanitarni rad, integracija žene u švedsko društvo, učešću u demokratskim procesima švedskog društva, stalne aktivnosti na svim drugim pitanjima vezanim za afirmaciju žene, djece i porodice, veza sa domovinom, kao i demokratskim miljeom zemlje u kojoj živimo. Ja mislim da smo mi ostvarili ono što smo statutom zacrtali za prošlu godinu. Hvala. Ja se još neko javim diskusiju. Ako nema niko, ja bi dala izvještaj o radu na glasanje. Ko je za da usvojimo izvještaj o radu za proteklu godinu? Hvala. Naredna tačka dnevnog reda je financijski izvještaj. Vi ste u materijalima za skupštinu dobili financijski izvještaj i ja ne želim da čitam stavku po stavku, imali ste svi priliku da analizirate i da počitate sve što stoji. Ja bih odmah ekonomski izvještaj dala na razmatranje i diskusiju. Ja mislim da smo mi na glavnom odboru i čuli izvještaj revizorne komisije, tako da podržavam rad revizorne komisije kako švedske strane, tako i naše komisije, tako da ja lično za sebe kažem da nemam čini. Se niko ne javlja za diskusiju, ja bih da usvojimo, odnosno, ja se izvinjavam, ja bih prvo da čujemo ovako svi zajedno ovdje Enisu Osmanković i izvještaj revizijne komisije prije nego što formalno donesemo odluku. Pregledane su knjige, provjerena je ukupna dokumentacija koja prati stanje blagajne. Komisija nema primjedbi na ekonomski izvještaj za 2011. Hvala, Enisa. Samo se. Ja sam se prijavila za diskusiju, ali ne htjela puno da diskutujem. Samo jedna stvar mi malo para oči da se projekti za sebe posebno ne da izvještaj za projekte.
Sredstva projekata se miješaju sa sredstvima Saveza, tako da mi se ne možemo tačno da odrediti, u stvari ne može se odrediti šta je šta. Bilo bi dobro da projekat koji stoji pod kontom tim i tim, koji nemamo uvida u konto to i to, da se ima poseban redovisnik. Eto, to jedino imam primjer po svima se može pogledati. Vezano za prikazivanje projekata i same djelatnosti mi možemo se o tome dogovoriti na koji način želimo mi, jer mi smo ti koji dajemo zadatak sekretarijatu na koji način da nam se prikažu sredstva. To je stvar dogovora, ali mislim da je najvažnija stvar da postoji dokumentacija i da su svi prilozi u redu i da nema nenamjenskog trošenja, tako da ja ne vidim razlog da, ali ako ja sam iz tu varijantu. Izvolim. Ja bih samo kratko odgovorila sve ovim svima da mi knjižimo projekte otvoreno. Znači u svakom momentu se može vidjeti sredstva koja su utrošena po osnovu projekta i sredstva koja su utrošena po osnovu određene pomoći. Sve jedan projekat koji smo mi dobili do sada, ne uključujući ovaj zadnji projekat, to je nasilje nad ženama, je proknjižen i pregledat od državne revizorke posebno, znači da dođe, plus projekat pregledaju naše revizorke od Saveza. Tako da, ali nema problema, šta god vi budete želeli, ja mogu da, ovaj sad projekat zadnji nismo ga mogli da redovisamo jer projekat je u toku. Znači on se završava 31. maja i normalno da iduće godine 2013. ćemo ga redovisati na isti ovakav način kao što redovisavamo i naš rad, odnosno naša sredstva koja dobivamo od Udoviština za našu obrazovnu pomoć. Sad bih to što Selma misli u ekonomskom izvještaju koji smo mi dobili, ne postoji ta vrsta prikaza koji ti imaš van bilansnog kod tebe u knjigovodstvu. Prema tome, neku vrstu izvještaja možemo dati ili na glavni odbor, tako da to nije uopšte sporno. Mislim, to se možemo dogovoriti da li ćemo prikazati cijeli projekat sam za sebe i posebno organizacioni dio. Branka, izvoli. U stvari, ja sam htjela reći što je već Sabina rekla i još da napomenem da taj nedovršen projekat, da se dio sredstava tog projekta knjiži na prelaznom kontu. Možda je zbog toga došlo do lošijeg uvida, ali novci su na prelaznom kontu. Dobro je to znati da projekat nije završen, jer očigledno sredstva koja su dobivena za projekat nisu utrošena, a uopšte su sredstva utrošena. Dakle, automatski izvještaj pokazuje nenamjensko korištenje sredstava. Međutim, to sve govori, ako nije završen, znači produžava se sljedeći godine, ok. Naravno. Ako nema niko više da se javlja za diskusiju, ja bih da usvojimo predloženi ekonomski izvještaj. Ko je za? Neko protiv? Hvala. Pošto smo usvojili izvještaj o radu i ekonomski izvještaj, ja bih da pređemo i na ovu tačku što Bivka napomenuo, oslobađanje od odgovornosti glavnog odbora za rad protekle godine. Ko je zato da one koji su bili u glavnom odboru oslobodimo od odgovornosti za proteklu godinu, zadovoljimo i tu formu statutarnu. Različimo, ali ih ne razrješavamo dužnosti Bivka, to je problem. Oni nastavljaju da rade. Jedan veći broj, u svakom slučaju jedan broj nastavlja da radi, o tome se radi. Naredna tačka dnevnog reda su prijedlozi iz udruženja i sekcija po pitanju eventualnih izmjena i dopuna statuta ili drugih normativnih akata. Prije nego što pređemo na prijedloge i prijavljene diskusije po ovoj tačci, ja bih samo iznijela jedan prijedlog, odnosno ja bih samo napomenula da smo 2010. godine imali jedan prijedlog koji nije potvrđen na skupštini prošle godine. Jednostavno smo, sad da kažem da priznamo, Haris i ja napravili grešku.
Pa ne mislim, jednostavno smo zaboravili da tu tačku unesemo, odnosno da tu sugestiju koja je bila na Skupštini 2010. godine uvrstimo u dnevni red prošle godine. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome da je bio prijedlog, vi znate da su prema našem statutu ograničeni mandati, da jedan predsjednik ili potpredsjednik i Saveza i Skupštine može da radi najviše 2 mandata, odnosno može da radi 2 godine i Skupština može da mu produži još 2 godine. I da nema ponavljanja, a sve smo to uradili iz razloga da bi što veći broj žena dobio šansu da pokaže šta može, da neke nove ideje dođu, da neki novi ljudi dođu. I to kad smo mijenjali odluku vezano za predsjednike i potpredsjednike Saveza i Skupštine, nismo uvrstili koordinatora regija. Ja sam ovo razmišljala o toj tački, mislim, ja znam i za problematiku s terena, ja znam da nije lako, da se ljudi tako, neće baš tako lako da se prihvatili svih aktivnosti, jer to preuzima i odgovornosti. Ja sam svjesna i težine zadatka i da jednostavno svima nama je mnogo lakše da dođemo, da se sretnemo i to sve, ali onaj ko preuzme na sebe odgovornost, on ipak uzme malo više i obaveza i po toj odluci mi bi trebali da ograničimo mandate koordinatora regija na isti način kao što su ograničeni mandati predsjednika i potpredsjednika. Ja nisam sigurna da tako funkcioniše u drugim savezima, nisam ni provjeravala, vjerujte, nisam niti u švedskim ni u našim. Međutim, to je stvar našeg saveza i mi smo ti koji tu odluku donosimo. Mi smo donijeli tu na neki način, Skupština nije potvrdila odluku, ali je ona razmatrana da se i mandati koordinatora regija ograniče na 2 godine sa mogućnošću produženja 2 godine po istoj proceduri kao što se radi sad. Obzirom da smo mi previdjeli i prošle godine nismo donijeli, nismo na neki način potvrdili tu odluku, ja bi da se mi danas po toj odluci izjasnimo. Da li smatrate da kad su u pitanju koordinatori regija, ja mislim da ovo automatski povlači i sve druge funkcije na neki način, ne samo koordinatora, nego mislim da bi trebalo da se odnosi generalno na sve. Da donosimo da važi generalno za sve koji sjede u glavnom odboru, da budu 2 godine na toj samo jednoj funkciji. Naravno, mogu promijeniti možda funkciju, pa da umjesto predsjednika postanu koordinator ili obrnuto, mislim, to se dešava, to je, naravno da je to neka put da se dođe i do ovih viših funkcija. Prema tome, voljela bi malo da čujemo šta mislite o tome. Da li je pametno, da li je umjesto da to uradimo, da potvrdimo i donesemo istu odluku da važi i za koordinatore regija. Sad vam kažem, mi smo takva mišljenja bili usaglasili, ali nismo potvrdili na Skupštini. Ja bih da se ogradim, lično ja uzivam na sebe dijelom i moja greška što smo to zaboravili na prošloj Skupštini. Pa bih voljela malo da čujem šta i mi mislite ovako, šta vas izvoljamo. Tanja izvoli, nisam vidjela. Pa ne znam kakva su vaša iskustva, ali ipak mislim da 2 godine je vrlo kratak period da bi neko mogao da se dokaže, na primjer starta to i održi. Ja bi ipak da ostane taj. Ali do sada je funkcionisalo 2 godine i svako je dobio još 2 godine. Znači, radilo se o 4 godine. Da se ograniči na 4 godine. Radilo se, jeste, najvećem broju 4 godine. Tako da, 4 godine možemo reći da je neki prosjek ovako. Jeste. 2 plus 2. Ja mislim da je to potpuno logično, da nema nikakvog razloga da predsjednik i potpredsjednik budu 2 plus 2, a da članovi odbora, mi smo pričali o članovima odbora, to smeta koordinator. Koordinator je automatski član odbora. Tako su mi rekli na odboru i bilo je propušteno da članovi odbora da se isto usaglasi kao i predsjednik i potpredsjednik. Vrlo logično i potrebno. Želim sretan na Skupštini i svakako da naš nivo rada Saveza zadržimo, u svakom slučaju koga ne možemo podići i da bude uspješniji, neka bude na onom nivou koji treba da bude. Htjela bih samo da kažem ovdje, mi svakako imamo digitalnu skupštinu, prikazujemo ovdje
preko i platna i sve tako dalje, da ovo rekla kazala zaboravimo, da to ne diskutujemo, da nam prolazi vrijeme u tome, nego da bude što se nije prije uradilo, to nije naša greška, nas svi koji sjedimo ovdje, to je da se uradi, ima papir olovka, neka se napiše za sve predrasude i za sve promjene, neka bude pismeno. Hvala. Ja bih više na neki način, ja ću služiti sa gospođom koja je toga. Ne mislim, ovo što se radi u istom stepenu odgovornosti predsjednika, recimo podpredsjednika i ostali članova Vlade. Ja mislim da je stepen odgovornosti predsjednika i podpredsjednika puno veći. Jer to ne je tako je svoj demokratski jedan princip koji svugdje važi u svim institucijama u svijetu, već i predsjednik i podpredsjednik. Ostali, oni normalni članovi, ograničavati mandat za njih kao za ove koji imaju kontakt sa novčanim sredstvima, koji imaju razne druge kontakte i mogućnosti da nešto urade na ovakav i na taj način, u odnosu na one koji, što kaže gospođa, koji vuku na terenu, koji ništa osim toga nemaju na neki način, možemo dovesti savez situaciju da određene regije načito propane. Nažalost tako, ja bolje da nije tako, da ima puno više mogućnosti da se toga ne dođe. Međutim, ja se strašim toga da ovo može da izazove, ako koliko se usvojila ova odluka, na neki način da bi to izazvalo nekakvu pometnju na ovom, što se kaže, na terenu, na samom terenu. I već sada imamo probleme s određenim regijama. Imamo regije gdje je stanje izvanredno, gdje možemo 10, 15, 20, 50 ljudi izabrati da budu. Imamo međutim regija gdje ne mogu da se dogovore jedna ili dvije osobe koji će predstaviti odnosno biti izabrane, imenovane u glavni, odnosno organi. To može dovesti, samo jedno upozorenje, može dovesti do nekakvih negativnih. Ne znam da s druge strane, sam izbor s kojim se vodio odluka sada, to bi na neki način pogodili sam izborni proces koji je već održan. Ako mi donesemo odluku danas što uraditi sa ovim koji su već predloženi, na neki način bi negirali mišljenje baze koja je već dala svoje mišljenje. Vidite ovako, ja bih tako rado da se Skupština izjasni. Da li su da se ovakva odluka usvoji, jer ja lično ne bih htjela da uzmem na sebe ni odgovornost da na neki način htjela bi da čujem mišljenje većine. Izvolite se ono. Pa ovako, ja sam željela da kažem da smo donijeli tu odluku. Vi smo već o tome pričali i to je nešto što je načelno, što je već donešeno. Glavni odbor je donio odluku. Dakle, zašto? Ja htjela samo da vas podsjetim. Mi smo se formirali kao Savez žena i dobro znate da 12 godina koje probleme smo imali da bi se etablirali, da bi dobili taj status i rating najrespektabilnijeg saveza. Zašto? Borili smo se da savez ne priđe u ruke pojedinaca, jer smo se zvali u početku, poistovjećivali sa imenom jedne osobe. Dakle, da se ne bi desilo da je jedan predsjednik doživotni, pa da je to Selmin savez ili Vahidin savez, mi smo odlučili da to bude do 4 godine maksimalno, upravo zbog toga da damo podršku i mogućnosti omladini, da damo i drugim ljudima mogućnosti da se eksponiraju i da se dokažu. Ja mislim da ovo je samo stvar propusta da unesemo u statut nešto što je već donešeno. Odluka je već donešena, dakle tu nema te dileme. A naravno, mi ćemo se onda dalje potruditi na svojim regijama da ojačamo ljude na regijama. Jer molim vas, kako ćemo tretirati regiju da imamo jake, dobre osobe, snage, a nemamo mogućnosti da izaberemo čovjeka za koordinatora. Onda molim vas, mi sami sebi skačemo u usta. Znači, ne govorimo istinu ono što je. Ili tako? Ja kao prvo da vas sve upozorim, kao predstavnik udruženja Miljanih Uskrsova, jako mi je drago što se ovdje danas kao što svi znate, imali smo jednu pripremu pred ovu skupštinu u našem klubu, jako sam se rekao zbog toga. Malo bi nešto rekao iz ovoga svega što se sad rekli, pošto vi sami znate koliki broj članova mi imamo u našem udruženju, jako veliki broj. Meni se malo ovaj statut ne sviđa. Zbog čega? Zbog toga što recimo mi nemamo ni jednog faktički našeg predstavnika ovdje, jedno što imamo Branko kao revizora ili ipak u statusu treba da stoji malo više demokratije, recimo po veličini članova, da se određuje broj učesnika ili broj članova u savezu. Žalostno je da mi recimo koji imamo, ja
Vestina zna bolje na tom tamo dijelu, naš najveći broj radnih sati, znači da smo najbolji tamo. Jako dobar broj članova, oko 200, pa čak i preko, da mi nemamo svog predstavnika izvora. Ja se nadam da treba malo da se probudimo, da počnemo da rešavati to na jedan drugi način. Ruspor, ja bi samo ovako spontano odgovorim da mi koji sedimo u glavnom odboru ili skupština, mi ne biramo vaše predstavnike. Vi sami delegirate vaše predstavnike u glavni odbor. Ja zaista nemam informaciju i ne znam za koga je Ljen Oskašan, koga ste vi predložili u glavni odbor naših savjeza. Ja nemam te informacije, možda sebe, možda. Jer vi, vaša baza, vaši članovi treba da predlože ili delegiraju predstavnika prvo za vašu regiju. Kao što je jasno bilo u sljedećem periodu koordinator regije. Sad ja ne znam, vi ste imali šansu da delegirate nekoga od vaših predstavnika za koordinatora. Ja nemam zaista informacije, izbora još nisu, ja to nisam još vidjela. Ja sam htjela samo da dopunim da koji savjet donio odluku da se izbor glavnog odbora bira, da počinje od baze, da se znači zbrajaju u bazama glasovi, samim tim se smanjila mogućnost manipulacije, pozicija i ostalo i to je jako pozitivno. Međutim, mislim da bi se trebala, ako se donijela prije odluka, napraviti možda neki mali izmjena na svoj putu, jer mala udruženja koja nemaju mogućnost da svaki put izaberu ta udruženja, treba da je zadatak da rastu, da se množe, da dođu druge generacije. Međutim, koordinatora aktivnosti u nekoj regiji, tako su opet osobe koje su na neki način žele da budu angažovane i izabrane od te baze. Znači da nije opasno da kažem da se omogućava da budu birani od iste baze više puta, zato što se biraju, a ne određuje glavni odbor da oni ostaju tu 200 godina, nego ipak neko bira. I zato bi se složila sa Fitetovim prijedlogom da u nekim takvim funkcijama ipak se na demokratski način bira, pa zato da se onda može ispoštovati neko duže od 2+2 godine. Neki duži period. Na račun manjih udruženja i tako koji nisu puno. Ja bih dala prijedlog da vratimo ovo u bazu udruženja. Nećemo ništa izgubiti, podržat će, bit će odluka kako je očekujemo, dvije, maksimalno 4 godine, ali da bude demokratičnije. Podržavam gospođu, ne znam, Sanelac. Bila sam izašla kad je Fikret uzeo riječ, ne znam šta je rekao, ali ja bih predložila da vratimo u bazu, vratit će nam se odgovor kakav očekujemo, to je ono maksimalno 4 godine. Pretpostavljam i nadam se i mislim da je to demokratičnije, jer ja nemam mandat da sad zastupam moju, trenutno sam koordinator na regiji Zagreb. Ja nemam mandat da sad dignem ruku i kažem s moje regije, moji članovi su rekli da donesemo odluku. Ja to ne mogu. Iz tog razloga ja bih vratila u bazu. Hvala. Ova kažete jako kratka. Svi vam kazati da je to već nešto što ste vi diskutovali u glavnom odboru, da se buduće reći da razrađeni odlukom ja ću kratko reći da slažem i sa gospođom Emilinom, i sa vama, i sa gospođom Selom i Ismitom. A to je da to bude 2+2, s tim, kao što je neko napomenuo, koliko ima neke nedostatke, da to neko ministre te funkcije, da budu neki izuzetnici. A apsolutno se ne slažem da članovi glavnog odbora budu izabirati na osnovu cijelokupnog broja članova u jednom udruženju. Pošto to kad već govorimo o savezu, šta je smisao saveza i ono, opet bi se to vi vratili na jedan monopol, tako da bi opet jedno određeno udruženje sa više članova moglo više da mijenja kako oni smatraju da treba u ovom savezu nego članova. 6. Molim te samo da uđu u zapisnik sve ovo, mislim da znamo tačno ko je bio protiv, ko je suzdržan i ko je za. Prije nego što pređemo na sljedeću tačku, ja bih iskoristila priliku i zahvalila se, evo sad mogu reći, dosadašnjoj predsjednici Emiliji Čevan, koja je zaista jako puno uradila u ovom svom mandatnom periodu, koja Emilija neće da jednu hvalim, ali pa mislim da je dala jedan ovako doprinos
i radu Saveza i nekoj saradnji sa drugim i švedskim i bosanskim organizacijama, što je naravno za dobrobit svih nas. Ja bih zavolila i njima da se obratim. Evo dobim i ja priliku još uvijek koji par minuta predsjedništva. Velika je čast i ponos biti predsjednik Bosansko-hercegovačkog saveza žena u Švedskoj. Ja sam uvijek imponirana kad Vanida kaže, ja uvijek se zapetljam u Bosansko-hercegovačkog, pa ne znam gdje dođe ono žena i ne žena, a ona to nikad ne pogriješi. Ja zaista pogriješim. Bosansko-hercegovačko. Ja koristim ovu priliku da kažem nešto malo retrospektive, a malo i ono kako sam ja zamišljala i kako zamišljam i vidim savez u narednom periodu. Kao što sam rekla, velika je čast, velika obaveza i velika odgovornost. Ja sam tako i prišla ovoj ulozi. Ja sam ušla u savez kao predsjednik, kao zvali su me nova i mlada. Hajde da sam nova, pa su sladno. Ja sam sama razmišljala u početku kako se ja mogu poistovjetiti u savezu. Šta je savez? Ja sam se pitala šta je savez? Ja nisam znala to dok nisam postala predsjednik. Tako ako hoćete da znate šta je savez, morate biti predsjednik. Ove godine je 20 godina otprilike kako je većina nas u Švedskoj. Ja sam 20 godina, ja mislim da je većina. Oko 20 godina. Moja želja i moja vizija saveza je bila da mi kao jedna bosansko-hercegovačka organizacija u Švedskoj zaista to opravdamo, da zadržimo naše vrijednosti Bosne i Hercegovine, da gajimo, da održavamo kulturu Bosne i Hercegovine u Švedskoj, a i da se uklapamo u švedsko društvo. To je moja vizija bila i moja želja, da to ostvarimo. Ja mislim da smo mi u tom smislu puno toga uradili, slike pokazuju. Da smo ostvarili razne projekte, da smo podstakli omladinu, da smo podsticali rad po udruženjima onoliko koliko smo to mogli. Ova diskusija, ove tačke sada, kad smo pričali o statutu i o mogućnosti i nemogućnosti predstavnika udruženja u glavni odbor, govori o nečemu drugom zapravo. Govori o tome da mi u Savezu ima potencijala u udruženjima, ima i tekako potencijala u udruženjima. Ja se potpuno slažem s Nerminom, ne slažem se uvijek s njim, ali se potpuno slažem kad ima materijala, ali mi trebamo imati u odboru ljude koji će animirati ne samo u kulturi, i u drugim stvarima, u drugim predmetima, u udruženjima, pa će nama ljudi dolaziti. Mi smo bili u Oskarshamnu prošlog vikenda. Preko 200 ljudi. Znate što znači? Švedi kad se skupe, dobro da me ne razumiješ, gleda, kad se skupe, ako ih 15, oni su presretni. Baš, oni su presretni. Kaže, ima 200 članova, došlo 15. Hvala Bogu. A kod nas je jako lako skupiti 200 ljudi. Ako mi imamo šta ponuditi, pa i 500, ako imamo šta ponuditi. Mi smo Oskarshamnu, to je jedna, nećemo se hvaliti, bilo je puno toga što smo mi, ove malenkosti ovdje uticale na to, da se to desilo. 60 djece, koji igraju folklor. Vi ste vidjeli Šebe u onu malu, ovako malo. Koliko ima godina? Sad imamo još manje. Rođene ovdje, rođeni drugi ovdje. Oni hoće u savez, naravno. A šta im treba? Treba im prostor, energiju. Treba im animirati nešto čime će se odbaviti i gdje će se prepoznati. Mi moramo u savezu priznati da mi moramo imati ljude koji će se u nečemu prepoznati. Lejla, omladina, mora se prepoznati.
Njima je ovo sigurno jako dosadno. Ja sam vidjela da neki izjevaju kad smo mi počeli pričati o statutu. Treba nam to, ali mislim moramo se okrenuti raditi ono što omladini odgovara. Mi smo jako puno toga uradili, opet da se ne fali, ali ja bih spomenula neke stvari iz prošlog perioda što mislim da smo zaista uspjeli. Moj je isto lični sad bio da idemo u Bosnu, da našu omladinu povežemo, da naša omladina dobije i nagradu i dobije polet i motive da u Bosni. Znate što znači da je jedna grupa najviše bilo učesnika iz Lead Shoppinga da igra na bosanskim prostorima? To je fantastično. I znate što znači da u jednim stuparima ta posjeta je naša bila fantazija, bila je veličanstvena. U stuparima su ljudi u školi napravili podijum za švedske goste. Betonirali. I napravili za nas da se može nastupati. Pa mislim, ja se ježim kad to sam spomenem. To mi trebamo nastaviti. To trebamo omogućiti. Između ostalog, krupnu stvar što smo uradili i što sam ja isto ponosna da sam bila na čelu u tom periodu ovog saveza, je da smo ostvarili jednu divnu saradnju sa NPV-om. Istima se uvijek ne slažemo. Ni sa konsulentima, ni sa centralom. Pa onda nekad kažemo da je centrala, nekad ne. Ali proces, to je jedan proces. Mi smo Medlands organizacija, mi smo uvažena organizacija u NBV-u, nas slušaju ljudi i to je jako važno, nas uvažavaju ljudi i mi u NBV-u zaista imamo prostora za dalju saradnju, mi imamo šta da damo i šta da pružimo. Krupne stvari smo uradili u drugom smislu što se tiče projekata. Trafficking je odjek napravio jako veliki, meni je divno bilo kad smo bili, ja nisam pozdravila naši uvaženi goste, vidjela sam da je Padila došla ovdje, dobro došla Padila među nas. Naša plakat traffickinga stoji u NPV-u. Mislim, mi smo jedna od Medlands i Summerbase organizacija, ali trafficking je vrlo poznat i Padila čula sve naše plakate, a te plakate Haris radi i on je stvarno majstor za to. Moja vizija u dalje rada, neću dugo pričati, znam da je Fika negdje na pomoću, pa su ljudi željeli prohodak, je stvarno to da mi zaista pokušamo da u odboru, bez da uvrijedi neke ljude, nije biti u odboru samo sjediti u odboru. U odboru trebaju biti ljudi koji hoće nešto da rade, koji mogu animirati ljude, opet kaže, nije samo i kultura, nije samo folklor, ima puno toga drugog. I u nekim drugim stvarima, animirati neke druge stvari. Naravno, takvi ljudi nama trebaju. Nama ne trebaju ljudi koji imaju sitno sopstveničke interese i karijeristi. Ja mislim da se vi slažete sa mnom. To je nešto što mi stvarno trebamo, ne trebamo se stiditi to reći, treba biti otvoren. Ja sam isto tako jako ponosna i jako zadovoljna da smo mi ostvarili saradnju sa drugim bosansko-hercegovačkim organizacijama i da smo opet mi žene preuzeli te u svoje ruke. Mislim, i vi sami znate, ne treba na nikakvo predavanje držati u tom smislu. Mi smo jedni drugima inspiracija. Mi nismo nikakva konkurencija jedni drugima. Ne može meni biti, ja Azli ne mogu biti konkurencija. Mi imamo profil žene. Naravno, tako će i ostati. A isto tako se slažem da Nermina previše ne spominjem. Omladina je nama nešto što bi rekli Švedi etmoste. Mi moramo sad, ja sam njega potpuno razumela, mi moramo omladini smo poveli Berinu da vidi šta je skupština, pa sam ja strepim da mi pokažemo malo pravu sliku skupštine, a ne ovu što nije špina. Ali nadam se da se i to shvata. Tako da je to nešto što mislim da mi moramo, to je, omladina je nama potrebna da nas zamijeni. Nismo mi previše stari, ali ja, na kraju, da ne dužim, pričat ćemo i uz kafu. Ja mislim da mi imamo jako dobar sekretarijat, da su to 3 osobe koje stvarno
drže administrativni dio onako kako mi možemo samo da poželimo, da oni trebaju mi smo ti u odboru, smo mi ti koji trebamo biti vizioneri. Mi smo ti koji trebamo smišljati, a mislim i odrađivati. Nije uvijek tako. Trebamo i to promijeniti. I to trebamo promijeniti. Bila je situacija, recimo, kad smo mi imali projekte, da mi pustimo njih troje same. A mi iz odbora smo gosti. Mi nismo gosti na našim konferencijama. Mi smo domaćini na našim konferencijama, posebno glavni odbor. Tako da bilo je veliko zadovoljstvo biti predsjednik, ja i dalje ostajem u Savezu, naravno, preko našeg udruženja Respekt i sve ono što bude trebalo, ja sam i dalje tu. Ja sam već sada osjetila da što se tiče demokracije ima osnove za neku vrstu i projekata, možda nekad se da se. Hvala vam lijepa. Ja sam zahvala Emini, ja se potpuno slažem s njom i kad je pitanje omladina i to ovo nije tema koja je prvi put pomenuta ovdje, to je tema koju mi pominjemo vrlo često na skupštinama, na našim sjednicama glavnog odbora i kako uključiti što više omladine, ali rekla sam, mislim da njihova preopterećenost i vrijeme je malo problem, zaista. Što se tiče zajedničke saradnje, mislim, 100% se slažem sa Eminom, ja se ako Bog da nadam da ćemo i neke zajedničke projekte realizovati. To treba da nam bude i zajednički cilj, naravno. Emini u svakom slučaju veliko hvala, ali ne damo mi njoj tako lako iz glavnog odbora. Ali evo ja bih tako zamolila se Nadu da se zahvali na jedan poseban način. Ja bih iskoristila priliku da se ispred Bosansko-hercegovačkog saveza žena zahvalim Emini Čejvan na njenom radu i doprinosu koji je dala našem savezu. Ona se već toliko nahvalila da ja zbilja, da je ne tako malo prostora ostala da ja ne znam šta bih ja još dodala, a da ona nije to već spomenula. Ja se sjećam 2008. godine, 8. marta, Savez je imao skupštinu, držali smo skupštinu u Grendel školi, u Vernamu, i tog 8. marta Emina je izabrana za predsjednika Saveza. Ja sam se slučajno desila tu, nisam imala namjeru da dođem, bilo je privatnih razloga i onda sam zajedno sa Eminom dala neki intervju za jednu radio stanicu. Ako se sjećaš, onako oba gdje smo bile malo zbunjene i pitanjima i situacijom. Ono što je mene uvijek kod Emine na neki način i imponiralo i što poštujem kod nje, to je što je ona otvorena i što kaže šta misli, što je uvijek radila za dobro Saveza, stavljala Savez na prvo mjesto. I znam jednom prilikom da sam rekla da se mi odvajamo naše vrijeme za neki dobrovoljni volonterski rad i da to treba uzeti razumijevanje, da bi ona uvijek odgovorila samo oni koji vole Savez mogu da rade za Savez. I ja mislim da je ona zaista svojim radom za ove 4 godine pokazala i dokazala da voli Savez i da je ostavila svoj trag u Savezu. Isto tako ja se nadam da Emina ostaje, jer ovaj potencijal koji imamo mi ne možemo izgubiti time što ona prestaje biti predsjednik Saveza, međutim ona ostaje član Saveza, ostaje, nije važno da li sa nekom funkcijom, ali ona ostaje inspiracija i ostaje isto tako jedan izvor kome se može obratiti, postaviti pitanja, zatražiti pomoć, zatražiti sugestije i mišljenje i naravno osloniti se na sva njena iskustva. Jednim simboličnim cvijetom ili jednom simboličnom idejom, knjigom i što je Siča pripremio filmove Savez, ne Siča, Siča je samo snimao. Saveza Siča je pripremio. Htjela bih da se zahvalim Emini i da joj se zahvalimo svi s jednim toplim velikim aplauzom.
Ali eto opet, treba ne slušaju, ne? Ništa, hvala. A šta bi ti treba reći, halali? Mi smo ovdje iz sekretarijata. Jedan mali poklon od Harisa, Jasnije i mene, samo da nas se sjećaš. Nije puno koštalo, ali ja znam. Sabina da redovi sam pod projektom. Hvala, šalim se. Ja bih sada pređem na narednu tačku, malo su nam statut da bi malo uzelo više vremena, ali mislim da je potrebno na kraju krajeva što Edina kaže, na ovaj način smo dobili malo inspiracije i vidimo šta je to što nam nekim načinom ne nedostaje. Nisam ja tebe bila zaboravila, ne skiraj se. Dobro ćeš ti šansu. Ali da mi pređemo, mi ćemo dati Fadili šansu prije izbora. Može Fadila, možem se obratiti. Fadila nam je stigla malo kasnije, pa ćemo onda preći na izbore. Hvala. Nahnula sam jer moram izaći 3:30, pa sam se bojala da neću stići da vas sve poselam i pozdravim i zaželim uspješan rad. A prvo da kažem da donosim prvo moje pozdrave svima vama iz Selame, onda ispred NBV-a koji zaista, kad sam imao četvrtak sastanak, kad sam referisala gdje idem i kako idem i kad sam počela pričati, oni su pokazala one sve materijale, oni su rekli, prvo moj rektor je rekao, pozdravi sve žene, a i Harisa, njega je srela. Isto tako, moj šef je rekao, kad Paks kaže, ja sam njemu ostao dužan jedan materijal, poslao ti izvještaj, da zna da ovdje stoji izvještaj za tebe, za Harisa. Drugo, da prenesem pozdrave ispred grupe koja se bavi ili osmišljava program za obilježavanje Srebrenice. Sinoć smo imali sastanak, mogu vam isto reći šta smo odlučili i da kažem da nam je potrebna svačija pomoć. I treći, pošto sam na zadnjoj skupštini Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj ušla u izvršni odbor kao predstavnik žena i da vas poselam i pozdravim to ime. Prošla godina je bila zaista plodonosna kako za NBV, tako i za vas. Jer kad smo gledali kolike ste imali uspjehe i kolike ste imali rezultate, zaista je to bila jedna od najplodonosnijih godina. A za NBV je bila najplodonosnija zato što smo dobili ovih naših 6 novih medonskih organizacija koje će učestvovati i doprinijeti razvoju čitavog trezvenjačkog pokreta u Švedskoj. A dalje uspješna je bila isto tako što smo imali jedno veće zajedništvo između naših saveza, što su već i rekli predstavnici. Saradnju smo mi regulisali da to bude jednim aktom i to je dobio izvršni odbor, međutim mi ćemo se dogovoriti kako i na koji način da sarađujemo i sada i u buduće i potpuno se slažem da mi često nemamo ista mišljenja, ali zaista se svi trudimo da dođemo i da nađemo najbolje rješenje, kako za udruženja, tako i za saveze, tako isto za NBV. Kad spomenula sam ovaj sastanak u četvrtak i kad sam ja predstavljala kako je išla ta saradnja, da je prvo saradnja između NBV-a i Bosansko-Hercegovačkog saveza žena počela u stvari sa kontaktima kada je Selma bila predsjednik i ja da sam u jednoj, kad sam prvi put Selmu predstavljala i tako mnogi smo pitali ko je Selma, ja sam onako na brzinu da ne bi se objašnjavala, ja sam rekla to je prva dama Bosansko-Hercegovačkog saveza. I tako sam i u četvrtak rekla prva dama, tako da prva dama će dobiti jedan cvijet. Drugo, kad je saradnja dobijala neki svoj oblik, kad smo potpisivali sporazum o saradnji, Vahida je bila predsjednica i nje su se sjetili moji kolege, Ulat je posebno pozdravila, a i ostali koji su bili, tako da ti dobiješ sve Emina je podnijela jedan veliki dio posla i odradili smo zaista, tada se postavila organizacija koja upravlja NBV-om. Niste vi samo članica, nego oni koji upravljaju NBV-om. Emina, puno ti hvala i nešto se isključi zato što se sljedeća ruža je za Harisa. Jer sam trebala da
možemo reagovati. Znači, dobijat ćete na vašu adresu kolika je statistika da možemo na vrijeme reagovati to. Žena ima svoj jubilej, a nadam se za buduću saradnju. Se nada, možeš. I ono da kažem, utremo puteve za nastavak saradnje. Hvala ti puno. Veliko hvala Fadila ovim lijepim riječima. Zaista sam sve prijatno iznenadila i hvala ti još jednom i ja se naravno nadam da će saradnja biti još bolja u budućnosti. Naredna tačka su izbori. Dakle ovako, izborna komisija izabrana 15. godišnje skupštine Bosansko-hercegovačkog saveza žena 20. marta 2090. godine u Ševdeu u sastavu moja malenkost Izota Burazerović i Fikret Babović trebali da se predstave, jer ja mislim da svi znaju ko su Fikret Babović i Izota Burazerović. Znači, izvršila je uvid u sve prijedloge kandidata dospjelih iz baze za najviše funkcije u organima i tijelima Bosansko-hercegovačkog saveza utvrdila odgovarajuće prijedloge. Napominjemo da se na članu 20 statuta odluke donose većinom glasova prisutnih delegata. Također, da bi Skupština mogla puno važno da radi odlučuje, neophodno je da istoj prisustvuje nadpolovična većina delegata, utvrdili smo da imamo većinu. Jer se slaže Skupština sa ovim prijedlogom? Znači, svi su za, tu nema dileme. Na kraju krajeva i sam broj glasova govori. Idemo sada najvažnije za predsjednika Bosansko-hercegovačkog saveza žena. Sa 19 glasova i najveći broj glasova predložena je Senada Bešić. Sa jednim glasom Jasna Perić. Oba kandidata se predlažu prvi put i nema smetnji za izbor. Prema proceduralnim pravilima prvo se predlaže kandidat koji dobije najviše prijedloga iz baze, tako da se može konstatovati da za predsjednicu glavnog odbora izabrana ili predlaže se Senada Bešić. Senada, da li si za? Prvo Senada. Hoćemo izglasati za Senadu. Hvala lijepo. Ja bi sad dala riječ na izabranoj predsjednici Bosansko-hercegovačkog saveza žena Senadi Bešić. Da mi se obrati, da mi se pridruži ovdje za ovim stolom. Hvala vam. Zaista se osjećam počašćenom i veliko mi je zadovoljstvo i čast stojati danas ovdje pred vama. Ja nisam pripremila neki dugi govor, a i ono što sam pripremila skratit ću zbog vremena. Ja bih voljela da čujem što više Amirinog govora poslije njenog predavanja. Mene ćete imati prilike slušati, možda ću vam i dosaditi, ali ovako, da vam kažem, ja uvijek kažem, ispravite se s ponosom. Ovaj savez su formirale žene. Mogu drugi govoriti šta hoće, ali mi smo te koje nosimo integraciju, stvaramo kontakte sa Šveđanima, vaspitavamo djecu, njegujemo kulturne tradicije. Mi nismo oni neki drugi. Mi smo BiH savez žena u Švedskoj. Imamo potencijal i snagu da uradimo što zamislimo. Ne mogu da ne pomenem moje prethodnice, Asinu Pašalić, prvog predsjednika Bosansko-hercegovačkog saveza žena, koja je pokazala snagu žene onda kada je bilo najteže formirati savez i opstati. Posljednji je Selma Borovac, koja je dala svoj doprinos. Dominika Menjinović, koja nam je još uvijek dužna jedan mandat predsjednika. I naravno Emil Čevan, koja je isto tako pokazala šta žena sve može raditi. Svaka je dala svoj doprinos, svaka je dala dio sebe. I kažem da je svaki početak bio težak, naš početak saveza bio zaista težak, ali mi smo se dokazali. Mi imamo veću obavezu prema budućnosti. Budućnost nas čeka. Ja želim
da se svaki član, svako udruženje i svaka regija osjeća članom saveza, jer bez članova i udruženja nema ni saveza. Trebamo se sastajati i razmjenjivati iskustva i preko mnogih socijalnih medija imati kontakte, otvarati stranice, imati jaku mrežu komunikacije, imati ponos što smo mi članovi ovoga saveza, podići status žene i naravno široko otvoriti vrata omladini. Mi predstavljamo našu domovinu u svakom trenutku. Nije samo ambasador Bosne i Hercegovine onaj koji sjedi u Štokholmu. Svi smo mi ambasadori naše zemlje. Uradimo uvijek ono najbolje što možemo. I to će biti dovoljno. Svi su jednako važni u ovome savezu. A za mene i naša žena, okrenuta ratom i tugom, ali koja se bori sa životom i želi naprijed, uvijek moj uzor i inspiracija u radu. Hvala vam. Ja pozdravljam sve prisutne i željela da predam svijeće ispred udruženja Žena 99 Vernamo i sa ponosom kažem da smo mi ipak zaslužile da imamo jednu predsjednicu koja će biti i vaša predsjednica. Ja te nastavimo sa 8. tačkom razmatranja i usvajanja plana rada za 2012. godinu, koji se također dobili u materijalima. Pa bih htjela da vas čujem, jer ima neki novi prijedloga, jer to bi bilo sve za danas, jer bilo Selma ima nešto što hoće da kaže ovako na kraju. Hvala lijepo. Samo sekundu jednu. Ja sam dobila jednu ružu i jedno tuđilo od Bahide i razmišljam kome da je poklonju. Ovdje ima jako puno žena koje to zaslužuju, Enise, na primjer, i mnogo više, ja bih sad mogla ovdje 20 nabrojati. Međutim, želim ovako da prioritiram. Jednu ružu poklanjam Asimi Pašalić, jer ja sam ima bila ta koja je dala ideju da se mi organizujemo kao žene, da se organizujemo kao majke i da svoju snagu iskoristimo. Hvala ti, Asima, na ideji. Izvolite, Pašalića. A drugu ružu, 8 sekunda, drugu ružu želim da poklonim Azri Jelačić i da vam kažem da je Azra bila na našoj konstituirajućoj sjednici, dozvolite molim vas, i da je Azra bila ta koja je pomogla da naša ideja prođe i Sanada i jako nam je drago da je predsjednik Saveza. Žene i kako uzmaju inicijativu, hvala. Prema tome, ja predamo, oslobodimo vrijeme, što će čujemo predavanje. Hvala vam.